Kastala ti biyag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaeng iti sao, sayangen nati kanito. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Mariloida! Nay, mayat mati iisamam itamaray. Ay, kat umisam kamot ngamin, Mare. Ay na, jak makaisam maray. Ay, sus, umisam kakit din. Jak nga rod kayat. Ngamin napudot ti ulaw. Na, taapay mat. Ay, marmar banday ta kakaisuna abalay may. Huwag ngagpay sumare. Nagirig mo ton. Ay na, maray, manon atawan nga ibagbagakin nila kay ko asimintuan main. Di nakmatikas kasaw. Awan ka no ti kwartana. Nay, apay. Saan na pa'y anaawat di bonus na? Bonus? Adaya? Ay na, Mare. Amin nga agtrabaho di ta Kapitolyo. Kaswal man wano kontraktual. Ada bonus na, Mare. Anya? Nay, apay ngay. Di man la nadakdakamat nila kay ko dayta. Ay, kat damagam, Mare. Amang ano isik-sikreto na mutkan ka. Isumit lagaya, makanayo ng amarabyan nga agaway. Ay na, alaam di bonus na, Mare. Amang ano pagbisyo na laday jay. Isu ka di anak kaisam ka ita, maray. Ay, Mare Loida. Napanak gimatang iti washing machine kan TV. Inggatang kon jay bonus nila kay ko. Nasaya at tasimang pagkan. Apay anarabian ka, Nag-overtime kami. Apay ang nakataya ti dakulap mo. Akasla dadaw-dawatag. Tay bonus mo. Iyawat mo. Anya? Amok ang naawat mo, jay bonus mo. Adayaman! Oho, glibak ka pa'y lang. Apay nga isik-sikretom. Kayat mo, asikala ang tagnumar iti dayta, Ay na, pito, dagiti anak ta ilyong. Agis eskwela da amin. Amok masapul ay ang ibagam. Jay bonus mo, iyawat mo tanay. Naggatulan da ito'y dakulap ko. Ibayad kon. Nang ibayadam? Iti in-order ko asiminto kun hollow blocks. Ha? Nagorder kan? Wain tapnusan ka aromanik. Lamo amar, marbati balay tayo kun nagtagtagtag. Ay nalakay. Kunak no nalipat amon nga ipatarimaan da ito'y balay ta. Umay da i-deliver intun bigat, di order ka. Maray. Na, agkat-katawa ka mo't ita, Mare. Ay namaray. Una, saan lang nga isam? Agkat katawak pa'y maray. Na, apay, Mare. Maipatarimaan min jay balay may maray. Kitaam nga min jay arubayan mi Wan nga agpaiso. Nagadumotan adarat kan hollow blocks na itanabuntoon di tasangwanan ti balayo, Mare. Binayadan nila kay ikaw, maray. Imbayad na di bonus na? Una, Kung naktumot kan ka. Kaano nga, arugyan nyo nga ipatarimaan na itabalayo. ay kat ipatarimaan mi adagusan amaray. Nasaya at ano kasta, Mare? Diadamot lang na pananjay bonus nila kay mo. Lakay, ipatarimaan ka numot kang damari Loida di balayda. Ay kat, nasaya at Kunak nga road, amapan ka agpresenta a karpintero no kas di nga awan trabaho, lakay. Ay katun kat. Nulaki di awan aramido. Mapanak to. Ayun ta sigurado. Ayaban na kantumot laang dayjay no muna nga awan aramidam, lakay. Wun bakat. Tadupay laang ti trabaho kita kat. Basta, no kasapulan da ka damari Loida kan pare ilyong, mapan kalakay, takumpare kan kumare tangarod dagijay. Agawid kan pare Ilyaw? Ay, uwid paray. Nagsapa pa'y laang. Agsyat tagit din. Day taman ti kayat kukan ka paray. Una, agbambanog tang agtrabaho. Agrelax tamat asag paminsan. Alang road, hintay di balayaw. Ay, jak mo kontak kinambar na. Nunap-napanan naman Harabi, ngamawan mo't langan.
Ay, pagurayan nakman nga tan, iti mano nga oras. Sino nga taday iti umawawang? Hello? Hello. Ni kumari Loida daytoy. Wan, sino day tao eh? Kumpare ni Elyong daytoy. Ah? Ay na, kastaho na iti danag ko. Ayan nga nila kay ikaw. Nakaturog dito'y balay. Nabartaw. Anya? Ibagak kang ada dito'y balay. Tapno saan kang agdandanag. Ay na, nalaos man siguro ti bartak na. Basit lati ni Nume. Ay pare, saan mo napagaw-awida na? Di tanan, tamangan numadisgrasya no ag-drive iti motor. Wan mare. Saan kan amadanagan? Siyak ti makaamukan ko na. Sige nga rod pare, kat agyaman na ka. Pare, Ne, anya day tawit mau. may sala abuti pare. Rimuar ka laang anapan imis baw. Itata nagsubli ka. Addan awit mo nga arak. Ay, bitin nga ro dyan inumtay di rabi ay. Kat mapantapay ag trabaho ita. Si kaki di man. Adda aya serek tayo ita. Kita man ti kalendaryaw nay. Nga. Anya tipit sa aya ita pare. Ay tama nay. Apay di mo makita. Holiday nay. Aywan anya. Pitsa 12. Adda pay red na. Kita ma. Aywan gayam. Iso nga ginumtaki day. Wan pare. Nayunak day ta ginatang mo amay sa buti nga arak. Anayin tali ma. Pulutan ta kay pare. Ay kumang parti ka matititarakan mo ang manukin. Aywan anya. Ngam pare. Napay manain. Urayan na kanibakat mau. Anya nga tanong agawid ka pay. Ay sos. No nagawid awanin na. Palubusan nakpay nga ron. Armalaitin na ko na. Sa bagay. Agawid tulat ta. Ano kayat? Kumait. Ala sige pare. Tainak nga ruden mang tiliw iti pulutan ta amanaw. Loida, Ne, apay ante. kitaan nyo man day ta nakabuntuon adarat di tasangwanan ti balayo. Apay ante. Numatuduan, agayos ija balay me. Nagadun ti darat ana pa ni Jay. Kasta ka day ante. Kaano pa'y day ta darat di tasangwanan ti balayo? Pasali-salay. Pagpatarimaan mi di tabalay mi ante. Ay, awan bibiyang ko no pangananwan nyo. Ha, nasaysaya at no ikkaten nyo day ta darat di ta. Ay, uwan ante. Tano di yung ikkaten. Siyak ti mangipaikat iti day ta. Ang na bartak. Jack pa mo na. Bartak paray. Kapala pa mo dito magdar. Nabartekan pare. Di kan makamulagat. Ay jasan. Ano makita ka pala ti pulutan. Dapat mo nabati at tangad ka nagkaray-kay. Agkaraawag ni bakat maun. Adon timiskul nan. Dabay, bakit ko? Tamauman tulata. Pagaw-awiden na kan. Nagmayat na ginong pag-awidin na. Ungtan na kamanan pare. Di ora ako nga. Dapat, kabutang ko kaya. Apay, hali di manen ayan no bigat. Kanayon ko mga halid. Nakalabaga kit amin kumaapit sa kalendaryo, pare. Papa na, Mariloida. Ay namaray. Nakman iyawid nila kay ko. Tanay, manon nga aldaw asaan anagaw-away. Ne, apay nga eh. Nagapa kayo. Narugyan namanen at tinaginumiti arak. Aya? Iso analipatan naman ang tiagaway. Ay so, sabali mo't gayam day ta asawa, Maray. Masapol amapan mo pa iyawid. Ay, kasta na nga rod, maray. Kat, pangsuko na mga ikang kwana. Ije balay ti kumpari na Nasken nga iyawid ko. Tagsarita kami man itinalapat. Sukunam ni pare Elyong, Maray. Wen aparay tanay, manung aldawon asaan anagaw-awid. Adda ijay salas. Nakaturog ijay. Kalatari ingaw. Ay,
Ay, mababainakan ka, pare. Mano nga aldaw nandito'y balayo. Nagragrag sa kamila ang mat, mare. Sige nga raw, tain nakriingan. Ilyaw. Hoy, Ilyaw. Mangibabain ka. Nakaida ka dito'y datartisan mo, abalay. Hoy, Ilyaw. Bumangon kan tagawitan. Ay, una yun, nagrigat ka aringan. Ilyaw! Dauram! Adda natay! Agawitan. Apay nga adda ka dito, bakit? Umay ka nga rod iyaway. Ha? Saan na ya? Balay tayo dito. Ay, sus, balay ti kumparim. Ha? Manungal dawon asaan ka nagsuksukat. Kan nagdigdigaws. Di ka mabain, ah. Ala, agawid tang rudan. Mangibabain ka. Ala, tumakder ka ditan, tagawid ta. Loida, Ay, apay antay. saan nyo pa'y matgayam nga inikat jay nabuntoon adarat iti sangwanan ti balayo? Eh, kuwang amin antay. Talaga gayam, asaan dak nga ikaskaso ah. Nilakay ko ti mangikat iti dayta antay. Ay, agungetak at talagan. Bayan nyo antay, tainton makariing nilakay ko. Paikat kun dayta darat dita. Italaang nga aldaw ti pawaywayo. No diyo pa'y laikatan, ireklamo kayon ijay barangay. Apay na kita karton bakit? Karton kan sa ako. Makitam? Apay nga rod na kita. Pumanaw ka men! Kadwak dagiti ubing! Apay. Ne. Ayan nga ti kaldero kan pingpinggan. Insako ko na! Makamu ka matan iti biyag mo! Nay. Anya ti mapaspasama kaya? Anya ti mapaspasamak! Di mo amo ti mapaspasamak dito balay! Apay pumanaw kayo? Gimatang ka lang iti darat ka na Blocks! Nagpatinggalangan dita! Di mo matimpatariman da ito balay! Marmar banda ito balay! Gapu iti anay ilyong! Pati panagayat ko ken ka marmarban! Nay, di mo may ipalubos akasta bakit? Agrik-reklamo jay bakit akaaruba tayaw, tajay nabuntoon adarat dita sangwanan ti balay, mayan anod ijay arubayan da. Kasta ya? Di mo amo dagita mapaspasamak. Taday talagin inom ti amom nga ramidan. Agsarita ta ka di bakit? Ay sanan! Pumanaw kami latan, makamu kamatan iti biyagmaw. No ipilit mo ti pumanaw. Jak mo lay ti dagitoy nakakarton ken nakasako agam gamit tayo. Ibabam dagita, palubusan na kami apumanaw. Saan kayo apumanaw bakit? Ikarik, ipatarimaan ko ti balay. Saan laday tati kayat ko ngay karemilyong? Kay, anya pa? Basta, Awan mo, malagip ko. aglisi ka dita. Na. Tailuwar kong dagito karton kas kanasakaw. Didak ka di panawan. Ay, nauma akon kan kailyong. Di karik, jak to ginumoy. Promise? Uy, promise. Mala. Ha? Ito'y darat. No diyo ikatan talagang agreklamo ako. Ay, sus. Oh, nangag mo? Agay ayabon yan, te. Ay, mabayin ako na sumangukan ko, ano? Talaga akarkaritan da ka. Kunayo siguro, ajak maiturad ti agreklamo. Saan na ka ba't akar-karitan, antay? Nasaya at magtadakan, Ilyong. Manon nga aldaw, asaan ka nakit kita? Di kay kumagungitain. Tainton bigat kat ipatarimaan ko ti balay mi amarmar ba? Rumbang lang Tamadadaal ti view da ito'y balay mi. Gapo iti darat kan Blocks di tabalayo. Pasensya kayo. Ay, nabayag akon nga agpaspasensya, Ilyong. Tapno amam. Maudi na pasensya dati, antay. Usarin min dati darat kan simintaw. Rumbang lang. Kasanon, numatumba day tabalayo. Kat mapandagan na dagiti masetas ko ang nagngingina. Ha? Apay, mabayadan niya. Sige, antay. Inton bigat mo't lang. Ipatarimaan kong ti balay may. Ay katwan Laglagi pam ti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaan iti sao. Sayangan na ti kanito. Iso asika Ilyong.
Di mo sayangan ti kanito. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti plano nga agpatinggalaeng iti sao, sayangan na ti kanito. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.